Yes, twende tubashimiye cyane mwese mukomeza gukurikirana The Drum Africa TV. Ahangaha turi ni mu karere ka Huye, by'umwihariko ni bamwe mu banyarwanda duhuye nabo barimo kugenda bakira intsinzi y'u Rwanda, aho u Rwanda rumaze gutsinda igitego kimwe ku busa Mozambique. Ni umukino wo gushaka itike y'igikombe cya Afurika, aho u Rwanda ubu ngubu ruri ku mwanya wa kabiri n'amanota 5, rusabwa kuzatsinda umukino ukurikira wa Cameroon, u Rwanda rugasubira mu gikombe cya Afurika kizabera muri Cameroon. Bro, bakwita gute? Nitwa Eric Eric ni umufana w'Amavubi. Ikintu nsaba mutoza wacu nuko uriya mukinyi Byiringiro Lague yazajya mubanza mu ikipe y'igihugu, akamubanza muri mita ya mbere agatangirana n'umukino kuko arashoboye, yarabitweretse. Eric ndabona yisuhera kuri Byiringiro Lague ashobora ko umukinyi ushobora kuba wabashimishije cyane by'umwihariko. Byiringiro Lague arakomeye kuko twabiboneye muri Chan ibintu yakoze. Duhamya tudashidikanya yuko waza kubanza mu kibuga na mbere hose twari gukomeza iriya challenge twumvaga turi buyitware. Tukiri aho ngaho Eric, urabona hakorwa iki kugira ngo u Rwanda noneho rusubire muri kani bitarebye kuri Byiringiro Lague? Abandi bakinyi bo wabonye bakina gute? N'abakinyi bashize hamwe, n'abakinyi uramutse ubashyize hamwe bakora ikintu kigaragara. Icyo twabasaba nuko babitaho gusa. Tugushime cyane Eric. Murakoze cyane. Rero nishimiye cyane kuba Amavubi yatsinze, ni intsinzi ku gihugu cy'u Rwanda, ni intsinzi ku banyarwanda bose, ku bantu bose. Ubundi icyizere buriya nicyo cya mbere, mu kwizera ubundi nibyo birarema. U Rwanda rutsinze igitego kimwe ku busa, birumvikana ko biracyakomeje gushaka qualification y'igikombe cya Afurika. Icyizere ufite ni ikihe ku mukino wa nyuma u Rwanda ruzakina na Cameroon? Wa nyuma ruzakina na Cameroon, rwose twe twishimiye abahungu bacu, bafite umupira, dufite abagardiye beza, dufite umutoza mwiza kabisa, nicyo cyizere dufite. Bivuze ko n'umukino wa nyuma ufite icyizere cy'uko u Rwanda ruzatsinda? Kabisa tuzatsinda, nibitwara neza nk'uko kuva muri cyane kugera n'uyu munsi n'ukuntu bakina n'ubutana bwo bazatsinda. Mama, u Rwanda ruzatsinda ibitego bingahe? Bizatsinda nka 2 ku busa. Mama, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nk'abanyarwanda muri rusange. Urakoze cyane. Gira ubutumwa ugenera abafana ba ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi tugana ku musozo. Abafana b'amakipe b'ikipe y'Amavubi no kwigirira icyizere muri nibwo butumwa bajye bizera ko ekipe y'igihugu iri butsinde. Bajye bizera kuko ubundi hariyo igihe abantu bagucana intege bakavuga ngo ntibishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka. Urakoze cyane. Ikindi nanone nk'abanyarwanda, kera abakurambere bari bavuga ati yirirwa ahandi igataha u Rwanda. Icyo cyo twebwe turagifite nk'abanyarwanda, nuko tugomba kugirira icyizere kandi tukagihorana. Ngira ngo ni nacyo twiremamo kwigira. Umugabo arigira yakibura agapfa. Urakoze cyane Masudi, tukubitanga. Urakoze cyane. Nawe kirahanga. Sawa. Tubaga ekipe y'igihugu y'u Rwanda na Mozambique urarangiye, u Rwanda rutsinze igitego kimwe ku busa. Mbere na mbere n'umukino wakiriye gute? Je mu by'ukuri uyu wari umukino w'urugamba, wari rukomeye cyane. Kubona Mozambique idukubitira ibitego iwabo 2 ku busa, twaraje tuza nk'abanyarwanda tuje kwitegura Mozambique. Twarayiteguye rero, twayikubise umupira, idusanze mu rugo iwacu tubashije kuba tuyitsinda. Hanyuma ni igitego kimwe cyatsinzwe na Byiringiro Lague. Mbere na mbere Byiringiro Lague n'umukinnyi ubona gute? Ni umukinnyi witwaye neza muri Chan, n'uyu munsi afashe ekipe y'igihugu. Ni umukinnyi ubona gute Byiringiro Lague? Jewe icyo mbona mu mupira w'amaguru mu Rwanda umaze kwiyubaka cyane. Lague n'umukinnyi ukomeye cyane, navuga ko ari umucuguzi w'u Rwanda, kuko ni umucuguzi w'u Rwanda. Urebye umupira akinnye mu minota mike, yerekanye ko ari umukinnyi w'inararibonye, n'umukinnyi w'ikirengera. Ankubitiye igitego rwose cyari gikenewe, asezerera ntuza Mozambique, ayisezere ku mugaragaro. Mu by'ukuri byari byishimo, n'ubu turakishimye. Lague ni umukinnyi sinabona icyo mvuga muri iki gihugu cy'u Rwanda. None se ari ama ekipe menshi yatangiye no kumwifuza, harimo na FC Zurich yo mu gihugu cy'Ubusuwisi. Hari abantu bari kuvuga bati none hari itagenda. Ku giti cyawe nawe urabona iri buhite musi? Mu by'ukuri jewe kuba yagiye kuko urebye uburyo yitwaye muri Chan n'uburyo yitwaye kuri Mozambique, Lague ntawe tugifite muri iki gihugu, kuko Lague ni umukinnyi ukina
azi icyo gukora urebye amacengo ye ukareba atarafite ntabwo ari hano mu Rwanda Rage yagiye. Hanyuma tujye no kuri Haruna, kapiteni Haruna ni umukinnyi nawe witwaye neza muri uyu mukino. Hari abavuga bati arashaje yasezere, ku giti cyawe n'umukinnyi ubonye gute muri uyu mukino? Mu by'ukuri jewe abavuga ko Haruna niyo nzima yasezera ntabwo yasezera. Haruna afite experience kandi aracyafitiye runini igihugu kuko ni umumediateri uzi icyo gukora, ni umukinnyi mbese uzi umupira wa Haruna uri mu maraso ntabwo ushobora kurangira aka kanya. Haruna ni umwe mu batekinisiye dufite muri iki gihugu, muri mediane yacu tumufite hagiye tutazaba dufite intsinzi. Hanyuma Masudi, mbere y'uko uyu mukino utangira hari interview wari watanze uvuga uti u Rwanda rubuze gutsinda ibitego bitatu, wenda ntabwo rutsinze ibitego bitatu gusa birangiye rutsinze igitego kimwe. Ku giti cyawe ubundi icyizere wagikuraga he? Je cyizere nari mfite ni imyitozo bakoze kuko nubwo batangiye bitinze ariko babashije gukoresha igihe gito babonye babashije kugikoresha kuko nukuvuga ngo imyitozo bakoze yari imyitozo y'umusaruro. Je najyaga mbibona kuri televiziyo habona imyitozo bakora n'akaruhuko bakora, umwanya umwe wari wa fizike undi ukaba wa tekinike. Burya umutoza yabashe gutandukanya iyo myitozo akagira n'akaruhuko, abakinnyi bararuhuka bakamenya icyo bagomba gukora. Je nkurikije rero uburyo nabonye imyitozo yabo nicyo nari nishingikirije, kandi urwego rw'Abanyarwanda muri cyani mwarebye uburyo twitwara, n'abakinnyi bamaze kuzamura urwego, n'abakinnyi bamaze kuzamura urwego rumaze kugaragara. Hanyuma Masudi, ekipe y'igihugu umukinnyi itsinze bitumye ijya ku mwanya wa 2 n'amanota 5, kuri ubu birashoboka ko yabona qualification y'igikombe cya Afurika. Ubutumwa bugenera abakunzi ba ekipe y'igihugu n'ababa mu mupira w'amaguru n'ubu? Je mbere na mbere nabanza gushimira Perezida wa Repubulika kuri motivation yahaye abakinnyi bakagira n'ibiganiro byiza. Biriya bintu byazamuye umupira, bizamura n'urwego ku gihugu, bizamura na motivation ku bakinnyi. Bivuze ngo twebwe ubu aho bigeze ubu ni ukwerekana yuko u Rwanda rushoboye nk'Abanyarwanda muri rusange. Twese guhera ku buyobozi bwacu butuyobora tukagera ku inzego z'ibanze tukajya ku Banyarwanda muri rusange, ikipe yacu tugomba kuyijya inyuma tukikarifiya kandi tuzagerayo byakunda byakwanga kuko turashigikiwe na perezida wacu. Hanyuma Masudi, gira ubutumwa unagenera abafana ba ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi tugana ku musozo. Mu by'ukuri ubutumwa naho Amavubi rwose iyo abantu bashize hamwe byose biraza. Ubu Abanyarwanda nuko bashyira hamwe abakinnyi bacu kandi bumve yuko bagezeyo, bagombe bakore cyane tugaragare ku ruhando mpuzamahanga kuko ubushobozi igihugu kibufite, siporo igihugu cyacu kirayemera kandi n'ubushobozi burahari. Twe tugomba gutsinda tukikarifiya nk'Abanyarwanda. Murakoze cyane Masudi. Murakoze cyane.